Sa jedne strane turbo folk, korupcija i kriminal, a sa druge mi. Zakleli smo se da ćemo živjeti u bratstvu, slobodi i miru. Samo nekoliko godina kasnije sve je nestalo. Bez studija, para i političkih veza sam postao idealan kandidat za služenje armije. Topovsko meso za apsurdne ratove koje je moja zemlja vodila. Jedino što sam znao je da ne mogu i neću povrediti ni jedno drugo ljudsko biće. Shvatio sam da je jedini racionalni izlaz upravo kroz ludaru.